Alkaf. Awas, awas. Awas mobil, nak. Alkaf, Alkaf. Sini, 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 sini. Ini mami pegang. Ada mobil. Ada mobil. Ada mobil. Enggak berhenti tuh, mobilnya berhenti. Hah? Masuk. Sambil menunggu bingkisannya, saya mau Aura nyanyi sedikit deh buat teman-temannya yang hadir pada sore hari ini. Apa sini dulu saya? Tanya orang. Si Princess Rapunzel. Sini saya Rapunzel. Oh, Rapunzelnya sudah jatuh sayang ya. Oke, sini dulu. Adik-adik mau nggak dengar suara merdunya Aura? Sambil duduk di sana ya. Aura mau nyanyi lagu apa buat teman-teman yang hadir ulang tahunnya? Cari aja, cari aja. Sana, Kaf. Di sana. Sana. Sana, Aksa. Ayo, Minggu. Akaf, no. Sini, sini, sini. Lewat sana, nak. Lewat sana, lewat sana. Alkaf sepatu. Sepatu. Alkaf sepatunya, nak. Alkaf sepatunya, nak. Sepatunya. Sepatu, iya, buka sepatu. Alkaf. Iya, jangan di situ. Ayo, sini sama Mami. Di sana. Sini Alkaf. Alkaf di sana naiknya, nak. Alkaf naik di sana. Sini Alkaf ini naiknya. Naik di situ, nah, naik di situ. Sini, Alkaf. Sini naiknya.
Kak, naik di situ deh. Sini, ayo. Pegang. Pegang di bawah. Pegang di bawah. Itu kayak kakak di atas. Ayo sini. Akak, ayo, main di mall, main di time zone. Ayo ke mall, ambil cara bunda. Ayo nak. Ibu marah nih nak, sudah malam. Ayo. Iya ayo. Kak, ayo main di mall. Ayo nak. Alkaf. Ayo, Alkaf. Ayo. Kaf, main di sana lagi nak, ayo. Kaf, main di time zone lagi, ayo main di time zone nak. Ayo. Alkaf. Apa itu? Alkaf, Mommy pergi nak. Dadah. Dah. Ayo sini. Mommy pergi. Oh ya, Mommy pergi. Sini mau ke pausa. Mana pakai sepatunya. Alkaf, ayo. Mommy pergi.